wonya nruye wonya say 2 years 9 months. Okay. Producer wadaruma kwa mensa the producer aka mama tie ne say number no a wo de ma ye no ya frɛ bro be don hwere ba ko ne akire ni number ne nko Me pa che wo. Number na ye no no oyisu Me pa che wo enyo no a kwa mensa na number was in the phone asen. Enam dua number bo intimate me anko forward say me kwaje the phone number. Me ne ya kan timi the phone number that dey be na number no kwa me say me hu ba bia afa. Ti na danfo your friend no Ejagana the guy name. Don't worry. Mami Mr. say abafra yi nko ane wo ba. Me pa chwan me first born. Bra me fa. Obani. Me pa chwan. Okay, obi enso so atro we comment mu say ya na wo sresra de ya na nkora bi kan. Nkora ben. Me pa chwan ya na ehye mechi. We ya to ba no no. Me say no she mechi sa. Me Facebook. Adwuma ben na wo ye. Me pa chwan me nya adwuma bi ya. Ana wo ho a pa cho mane meji akure na me talk back no kwa change channel no. What do you say? Sewa. Huh? Sewa Mary. Huh? Onidi no. Sewa Mary. What do you to wine? Me pa cho kwa mensa na do to ne ma. Okay. Na Sewa Mary sana wote. Huh? What me abechim, what me achim me talk back in sa no. Huh? Oh, papa they say. What was what? Oh, papa they say. Oh, papa they say. Onim ne papa ho. Me pa cho de. Mama, asem no anu odin. Anu edin na evangelist. Number no a mama de ma ye no. Number no ya free a ye nya papa no. Kakake na yako. Ohemaa asembi wo ho a ebubu nipa ye ma menen sema waka no ne side of the story na mate na utie na asem na oye mistake kakra. Okay. Oye mistake kakra se nipa ohwe wa ho kira wom na so bedi a ho kira nti obesa create a ho kira wo fro ama ho yeah ebi na wo ye no na mete na se sanse ekom kra ya na nkampese yare etoda bia asem na ba na ya hwe se de besi aye na yi na mpese mbisa o se papa no o ma 50 cedis a wote ase se ukoba wo ne beda no na papa no oni yire me pa che wo me de ye krom won Bible say me ensa wale tini me what is kan ma me no ya me ko ne de ma me ko person na dan me de ka busa ne say o wo yire e che se mbisa o se wo na wonim so wo yire me de Ghana ha de na me nim say oni yire by sana no wo mpna or girlfriend they say girlfriend the girlfriend and wo hwe wo me pa cho ma misa wa sembi se enti wunye ni se o ma o sa 50 cedis na ukoba no se wansa nko ho bia nko ntimi nya ohwe mama wonye sure se wo nso na wo pe no ana se na wo pese sa de no oye nti na ma wo to ano me pa che wo me de me na me so se ma nkwa wo be ye me bibi mama me de makoma mu pa ni adwen mu di mama na me so se ma nkwa wo ye me bibi e bi nya ma mi san de twato mpa cho okọ that day no o sa to asoko bie ma na se eno nko a me pa che wo me sa ono a me call first day ono a sa ba ka che me say wa men enti ya me mela ana wo sa ko e me ko ana me sa ko e Ohemaa omo mutie me na be jeje okay big mama to be free money unko abasia mama ko sem se ohia manipa ko ba bi ensese woko eya ho kire ade bi ho ayento wa wokasa se ye wo a bata ho kire ekomo ya na ade a me pese me ka kire ne se enka all stress ka no ko timi bua sika no a kakra even 100 cities 200 ebetimi am waton kwadu ebetimi am waton pe ebetimi am waton because enye so obesresra de o traffic ebi anke hono mu no kura no nyame beboa ma obi ama 3 million bi aka ho guess bebe go kam oboko ni kapre ba okoje no akoton no de ko no wote ne faso nti ade sre de o manisia okay ai na ye hwede nyambe yo abusia mame ye be se ye be ma wa twen ye wo form wo be ma no ni be bi wo
Me pa cho o ye krom sisi bo kwa no na we e wo lake me fa contents na eko e fa contents okay eti twen ye wo form ho na producer no buba be kasa ni apeda ye betimi akoto no ofie ne ye no nyina akọ na so na ye ne na akọ kasa why na fe ya hwe kwan a obetimi afa so aboa because ontimi mfa 50 wo ba na wontena ne ba bi yenya nte na no asem no de yentimi hwe no saa emema ne pi na pesa de no na chese one oba ne ba wo ba wi obonse otidon wana kro no wadwane kra na wagya akoda no abo no so ba wi ase no na wasa aba se na se akra na nyini no wahu de mechire eno nti ye bebo modia na fe ye kọ bokwa no na yakwa akohwehwe ye bema no na fe ye ne na kasa nkomo etoso mienu wo ha sei na momfa nche ye internet ni se wiem kusukuku ni nti wo ma na aye we kakra awoso ne ho na akere na ayi kakra ne bobre kakra but ya sign aba from mu biem ye dem live wo Facebook Nhyira 104.5 madaroma ya na modi ache ye munim se fidie ene homa na wo asase no wase no na di internet ne ba ti wiem ye yi kakra bi ana amane ma ye basa kakra so ye dem live se nti Nhyira 104.5 on Facebook YouTube no Nhyira TV bomodea na bra na wo so bebo wani krotwa wisi na ye ni enkomo atoso mienu no enchepi na bema bi ba fidie manum says Mr. Samuel Kofi Fori na wo ba ye no say ne ma woni okware ne ma wolate ye ba modern friend yire wo so okwa agege no ni ade ye ni oba no kasai enre dey the feedback by say ni oba na kasa wo say oni mo fra no akasa say kuku ni ja akeka no bejai opanyi Fori asan to aye fia ya mana kwa ba ni emisa ne say dey ne din na papa apom to say ai ma pa cho boko ye de nyankopon ase efie boko de Yesu ado wata de ye me fe na minister ai o ya guy ankasa say dey obesi a o dress ni nyina on point ba God bless you man okay awie de na do na madarma and I read every now say SM Bahala Street okay and now muni mi di nkomo and now e musu be frame me ntem nka and I'm with feedback and call me from me obi any offer still our mumfa up to now and then back from me and saying you know obi emfa not to blacklist but almost say me ko for nya me man say that it mam give to me say me man wo ai one can ya ne kura kasa o me wo say o se man ye mienu nda to pato mame me ngu ansa na nya me bisa say eja ana makwa nkola mo de ma wo no ana po mo cha kwai se nkola so mu nimi a mi ko ifori mi so minimum wo mo 66 years e se mfi de metwa na mfi metwa no e do so de aka o manim yeah se nkola so mu nimi dia me mo na 16th July 2025 1st August maintain nkola nka papa you abon nya hwe hey na me say yes me rate ni ba ajanya botre sister na tie and then me can radio so man say nyina te say nkola so mu nimi a me so mo 15 days 15 days on for mo frame on penso mo nyai on maame en papa na waje mo say ne man wo mo no and then me can me wiase nyina te me for me man cho me ba ebusia Nhyira 104.5 na fanse eja wawo ma eja si woni e wo kwa gege si wo ko bobra behwe ne ma na waba enkodai ba kokora ya ifro wono wante wo hwe ana ya fra wodi asem ya ba ne afra mami sin kodai ya wo mo ne mom ya wodi wo atam ne ade ya ne naka eja si asem wati bi da 15 days eja me ba sisi a 15 days se nkoda na mfra no a yo kan no mintimi nka bra na be hwe opanyini eye Samuel Kofi Fori ne nsam a woni yesi eje me pasa ensam no ani da ho kakra bra wo ka se wo ko agege no emofra no ye de ye frɛ wono mu a wo mu se asem bi ani ho wo mu maame ni se woni wo makasa bibi ani ho wo ba no ma ni suku semu ni ade ane nkoda no papa no a wo yire no ane ne tie no woni ne ntem te sen ensen kan ne ko se ye ho no sanfa ye ko ye chikakra one me tu kwan bae no
me generous revelation but me 2020 no millenity yeah me chiri ma nine ma me kopɛ mba na chiri akwan me kwae no number pen onya 13 years go so good say baby a car no see no na school compound say okay akwara nko pie fi classroom e be bound me. Now, how many years na wu akwara na buy na 13 years no? Na di be say 2 years 3 years kwa my me first year am kwa no 11 months na am buy na me job move na na chu akra. Okay. Me buy next mam no okwa me score 6 months na okwa krase. Okay. Na am fa akra akra ekwa krase. Me kwa no ese mam na sa ba akra. Na me fa akola no mienu ekwa maame. Okay, Ejampacho, sa 2-3 years in school ben na na wo maneko. School ben na de wo mo ko ya. Wo betimi aka so 2-3 years na me frege ba me fa nkura de wo mo ko school ha ana ha. Ma fa nkura na nko school dem kwara ko ja maame ndam no maame sika. Na mo so mo ko school. Ka maame no me yere no. Ekọ ware no. Nti papa no me kura na de nkura na ye dey. Ekọ school. Nte wo sika. Ni twa ontro. Argentina ye wo sika. Yes. Sabre na sika be say. Oh. Ache. La Wednesday and then week. And I'm telling you now 40 years. Yes, asem no ho. Ye tie nyane de ani so ye dey. FM. Ye gina mfimfin pesa sundwe ye dey. Eba wo ne mofra ne ntem. The American nyina kwati ni say, ye ntwe ne nyina isusu a. Last year, and I'm a bapping, no. Who couldn't say when who papa or no, on your one day. Saturday, we can do a car. The Friday, before I crowd, no some back massy. Okay. Before I crowd. Every Friday, point. Sunday, after church in the Shire. Make a 6 million. Only because I be Eddie Many come up. Minana, me bapping. Okay. Grandpa, we know Colano. By Moja de mood. Grandpa to ye no hom 6 million me chiro me nsan okosi ni so no me man 2 million 4 million dey dey e fa ka buy okay that's ehwo dey sana montamu ye right dey nti na ususu se nkura ne se omunnim ehwo no menti ase excuse you nti onu achi no last year excuse me me so ka dey what's you na man ka you okay onu achi no last year June Father's Day no me ba no asa send me 1 million send fentom moto no me nwe mfi asem okay na me yere you see me oba me niti no ofiafi at bank o sato me ba do tom slippers mienu eto hia na circle na me yere dey dey every me okay then me no kata so wuni me e kwa boss na wuni but be na ma yo dey na see ye just ho no bibi hye ho na hye mighty sisi bi bura dem ase no se ma beto mpanifo obiri me bakasa ti obi da debi the father people we be on papa enkasa menya akwala me mane mo papa mo chi kwan saa ne odo na befie e just na me ka kire o me di wata so aye dai asem ni mo awre mo na no me se me di kwa me di ono atendi me kala 7 periods am about dam what say nya oni kan na di o matem o say ugum kakra bi a na ono mo ko maame no o kenya so asem so aton sa 1 tiga na Baso won what na paint bi a woni me ntra no me num nsa ntede na obenum sen se de me ba ye nyina ante me last word am dey ba ha ne say se nkola so mu ni media me so ni mu omo end of this month me se me wo ma to part ma me di ma ko pem ba kira kwai e hono na un se wo kan say nso a dada wo kan say ya se nkodai wonu mu gunsu gunkra ye bebisa wo omu frame a me nipa no abadaye no me kasa so man frame go say end of this month dia me se ma ko pem ba kira papa nya bon nya twe mo e hono be ye dey me Mama tio nana hima papa yem fa se me fo waje so papa o cha me kofi me hia hwe won to atare wa me hye won to so wa me nom won nsim niama yeah e be da good morning da want to say fine na me fro that old battle blacklist dia that means won me do akoma m sofo no from ene e ya se me papa number o record ni papa ni eni no anye e papa no Meba producer wadaruma nanka ye ka asem no fichire
na yɛmfa mma bedwam nanso ba bi aduru no de gisi etesem na yɛte mmɔfra no so ano kasa na woyɛ dansefo na me so yɛ dansefo sɛ ampa enkwada no akasa na ɛgya wokɔ bra behwɛ ne ma na wɔba yɛi wɔse deɛ wɔnkae kakra me so hɔ ne ɛgya nya adwen kakra ne sɛ sukuu sam no ne mmɔfra ne hɔ kakra ne no me bisa ɛwantimi ankyerɛ me mu yie ɛbasa na yakɔ ɛte sɛ maame n'asɛm a wɔkae sɛ wanhwɛ nkɔda no ɛwɔ mu na mama dada wadaro mo menu na awo pacho na betu kwan ba megya o me dem na o de kola na akɔ akurase abekurase esu ni hɔ ɔno achi mafa nkora akɔ maame mama odu ba ko to so no what am I could bring about from my baby? What am I calling now? I copper colony chair, who penny no Bema now call or the kitchen of from my main chain. Oba the hen a dear queer man. Oba penny, Oba penny, little mammy or woman. Producer, my young no phone so as I say offer. The oka any dear waka ma me abesi akira kafo fronti ye momo den say ye betimi anya no phone so na waka watu na no mutu odwa bia na eye mfikyire nti no waka ne sa the oka ye ne say wo so wonim wo eye wo ni me mkopa me ma sister na onya so say wrong number na de ma ye 0242 94 63 ja emonsi beba sa kwa menu ya friend no pay ye bisa no say woni mpanyini bi e friend ne Mr. Samuel Kofi Fori wo se there bi I don't care woni amenu na papa no maame no end of this month me come yes afeni nyina ate na Nicola na das eja I don't care eja maame na na nyuma eja so obobian ma sorry ye wa sentiment mu me amane na amane wo me nye hwe asanba me ye betim de dwa me fie nye kwapeni ba na metro wonum de ni tie so ni abada ye se we ko pa me kire akwan so nyom pa ne me a me so ko pa me kire akwan se me so ma wo ma to mpa to ma me di me fom papa na ma me nche ye kuro me yemfa ye ma nche producer wadaroma so me mi a me ko pa me kire akwan titia obi no wetima sama adwen ekweti aso se nyem ma no wo mu a ma ko fam pa me kire akwan na mama se me pasam kra no a mama no bi wetima si ni court an ma fa nkala ko mama na wako fa nkola nso do dom ko di bro nyaba o ase na woni ho what's up mama bi no me sa ko ba ya mama ti the last word me sa ko ba ma ko pe akola echi akwan me ko e no akopa hu akwa pani no o mi enko na fa na kwanso den ko mama no wo yire kasa uti listen to me please listen to me I will listen to you but wo yire kasa uti no itie pa uti de okan o se me ma no wo na wan hwe wo mu ho uti ma hwe wo mu a me ne kwa ko ma me no so mu di 1 week and so 1 month akwa o ma ni di aro ma ncha atare me won kwa man to de na mo ni da e no se be ma no a wo wa no kwa wo ba ye na se nka wo de aseda bi bra be ma no listen to sister pacho ma na na humati me ba ye na me ko fa mba peni no school no na me do ko akofo akwanso de aide ama wo de aba na na mfa kwanso de na listen to me na me ni bebi owo me chiri ma nan na chiri me ni ko pa college akọ na emu no nti edu nkokọ roman edu nkokọ no na me say o ma me wo say o ma me kun yare da nkokọ roman na say me ntim fa nkọ abra me hu ma me kun no na akwara no me call hospital ho ye kwa na ma me nko chi say papa say ekura no papa ni o da yare mpa so ekura no papa ni o na me chi aba mu na me kai so bi a o da idi me ntim no uni nkomo nyambo na say yi obe fia ma ba dey ma ba chi Nhyira FM ya bursa so see ya yesane fom say pa na me fam vichiri ena ofre ekua abra ekua akobos da bi nko bi ade opa fi Nigeria bodo odo ko ji schedule wa ga best chire na that's our time on listen to me please because nti ono achi no na ko bom papa ma ne ade achi Monday na me papa ko hospital ye ko hospital na be ma na oba no mu ni ho ye sa ko kru na ko to mba no so no mu say ni ho omu ko ba bi omu de mi second bo na ye de akwa eja asem we say no bibi wo mu a e ma ne bibi wo mu a bibi ni mu ka kire ye na ye mhunu ne e be na ma masem nya no crepa akopɛ o hu ase mi ntwa ntro da masem nya na make cha me say end of this month se kwala so nyom papa ne me a wo mi nim se ma wo ma ko mu cha kwai na eje
Unni nso se bia na uba fom ni wonum kasa se wom se bia mususu se manhwemo ana me from amomfa mumfa kora se chew pe bia me fam amo ana me from amomfa who not to blacklist ti so no me nyina me phone so me from me so me fa what be my emo because as I say yetibi hunu say mame ko ahoma no so akua menu ya nya nkran na wo ko na wo so uku na wanya no no a opa so hu opa so a me se mada je free akon kran no me ko da ka no ko hwe ase a se ma boda unu so afi no wo popa last year how many years me ba yanko ahoma no so na me sanko mame ti wa ho biem na mi sa ne se asem we yanya ne ka ma ne twa ne preko ma me mo ha ma akwa baba insurance 4.5 hello mama na pom to say na me mo pato na so Yankopon do mama ye ho mama na wotwetwa mu ye ba wo nkyɛn ne wo bekasa fa wo ma ye akua manu ye ka won de say ya ye boa ine ya boa wonom ne agyafori entam asɛmi hu wodi tu mu se bibi ani ho woni mofra ne bekasa ye wo opanyine no asa ba se wofra mofra no ade wonum gyina na wonum gyina yankasa nso ye fra akua manu anopa bisa no se wonyi mpanyine fori wo so woni mobi a wode saa mama ede na ekoso yes sir me fa de me mfra omo because nkwala no se de omo papa na asem se sa omo asem se me kru omo na se omo e ba papa ntwen a na obi akwala kra obi be wa de no ba de leso ho so no unye firi akoba ba de leso na ni nya ketwa no enam no so ma wo sa didi na tam na nti e ma mo frɛ na wo se wonwum no akwala ne fon wa sai nti wo frɛ no na woni ni dimbo ana wakati wa say na pato mi nya kitane the phone ne body aton so enti sa oye ni yi a na man afro waso na tedi mu da mun kwasi atam ta mun mo ma men kwasi atam to ade mo pe na mo yem wahu atam didi na atam bia sa e papa ne no mo kasa ne no mo kasa na sa ne kunu ne no mo kasa na wo ma kuma ba fo mo no mo ne ni efira na odidi wo ma atam mama wadaru mawu me pacha wo dienti na eja wa woni masabio sesi akwa ka se bi areho pa wo se mpo ma nhwe wo mo mpa ade na mo block me mama ni o mo nkasa na chopa bi wo a me mfa ma wo mo mama wo ye ba tan ekwadai wo mane wo mu ade na wo nhwe na asem we wo nkama entwa preko mama me dia se ma bere ofie asem no ewa himfi ewo mi kuro mo himfi yakotena so mprensa papa we ya me anya atemi enti mi se mi ho asem bia me ka me no manya botena ka meje mama na ka meje mama na papa himfi wa na mo pesa mo ka asem no wa ma wo ma nka na de snap ekosise omu kro ma hene enim se ni kro ma hene mati wa jina so ma me ba ebusa of the pass satana mte se ma me we o ma me awu wose wa mpeni ama wo no ma asem no me koye no ma bodwa ne edwa kete pala hwa fo nyina atim me koye se pe eduada ye come mame we ne kole me me da ye mo ya konwa ntran so eleja ye ko bon san we na mame we ene ne man we ye mame ben me yere ne me man me be chia me ho na me ne second wife ye fa ba kumase it is Sunday nwumre na ohine no oyin pa bo ahye na kwala ba ko ye ne nyu eti akra eja wo kire mu ebe wa mpese mu se adan na wan pene ya mama ti ko mo bodja kese mama wo asem no wo himfie ya kwatna ajuada ye ko ye o me da kwese da nyu ne efre me man dem sa ko o nyina tem amania one ne ba ye kura o ma ne beja no kura ka tide no se onim se na asem ne ti anga wa ma ehwa no abetna na wo ye na no ko ko na enin be yesi mi na me kura be yesi na msa ko sha so me nko me ba manti wa nyabotre ye kom kakra na opanyini ne ka asem bi wa ha style na wo ye no Branch 104.5 on Facebook behwa de opanyu say hwan na be ye say na hwan be ye say aha Kofi Ejei e so de kan say Kofi Ejei ne ye hwan ya na nanu amede nsa kwesi ni so no na me pa me machi akwan no okay say busuan we kwase no dem fa so no it Saturday na ye ko mame ne fa na kan we na Kofi Ejei ye fa na Kofi Ejei yo di ye ko ye no ye ko ye me da ko sele nyume ro frame say kwala no pese obi akọ bebi aye dai ofri ba ye ene ja adwala no pa me mere san ko ye
me back penny no kuta phone e fresh and police force say me say here me don't match me e ba penny no so nya sam de ko ye what say why na be gina wo nche ho na me pa first born no Kofi Eje ni say o ma le go no fa o ko e busuafo no na me ba penny no e so ba ye no ye si e na gato no bi sam be ye si e na me ka chem yirisi akosu asori me nko na oja nkora ne ho omo nkola se metuma peja nkola yi mem kutaka de ko ebintimi ense kwala no aja wo de tena se mindim nkola no nkosa aja tena se mamtiwa mami opanyini se ekwan a na Kofi Eje ka se oba ni mabodwa kakraka na ohene ne ka kire ne se wo mane ni ebefa wo mukọ ne manu so yampanyifo sa ahye mu na se no ntimi mtabiri nkura ne mfa wo no mma enu ti ne ma ekoba sa ho so ate de waka na me nya se mu no ma se ma se wo be he de obe ye wa himfie ho a ama himfo no pe bufu yi a dey chafo ni no ma yeti bi obedu bia wo de waka ti wa anti ono ye dey me se wo mre ne ho ase keke mankwala ni ntimi mra ne nche so wo mpesa adia me ni ya sem bia so wa mre ne ho ase na me ne nkwala na nkata mankwala na ma ne nche de fi na ko mu fra be kwa me nfa wadaro manya botiro ahobrase no ye dey ahobrase no pese wo mre ne ho ase sei sa nkwala na sem na wo mo ne kasa na odidi wo matem sanka nkwala no ma mpene so a anka me de wo number bre wo ko ofre wo ko mo mfa me de nkwala number abre ama wo mo no kasa fine ama pani ama pre wo no abankran o ba ye o ye party amount ya kwa 4 million obi be wale na wa be de lese wo ho afeje wa se didi na tam no wa yu number fi phone so a o se ene wo na wa sa aka tia wo mo se o mo yu number fi na wo didi na tam akwala 39 years no wa ya akwala mama mamtiwa wadaroma opanyini itu nkra bi na me pese wo to kire wo na wotie enti gina so na wo de ye din na tie no ja de wo ka kire ye no ka kire wo yire dada no ekwetiwa ene mo ba FM 10.5 ene mesi mi nsi hebiu me say ene 60 July 2025 samante me manen kan se un senso le gu yem na won kwa me hu se won house kwa na because no more that we keep Friday e dey kwa na tem so officer o man wo mo a efi nne ekodo hwe na kwa nyit 1 series 2 series amount na end of this month ma ko pem be kira kwan bye bye mamtiwa what's wukunu me de kan ba ma antempo asi le ka chenu na me de mi timi kan chenu ba jasa sisu mi pese ko tifiri wa ho asenu mu o ma pa cha uti ani wano so no wan fre bi bre mu musa ne ma se mo no ko pe no kan nanti wa nya botre wo de tie de wa kan no ansa wo se want mami ezi so ma pa cha uti hello metie so wo se wa kwetiwa enye onu mi ko ifori na wo nkwala mi enu a minu ni asem na me ga ta nyam no na wo madam wo de wa ko firi so wa ma wa ka mi be ji je se ga ta me nyam no na wo na dadai Mamti wa nyabotre meba abusia me mo akwa baba Adum TV Nyankopon de yanko ache ene day so kita nsabo so me no ne de to so dunsia wa fempem enu ene aduonu no mu ene erade de yanko ache obradwumadie ene wo beto ye ne aye die don were ba kono ye di afrimu na oba bi a wode kone ya kire se wono hie ni wa mobrowa wo sere na wadi na yade bi so woni so ya asma yade na eba ne ho metinti emre bi eba ye wo bopini be ma bi a friend no eja mensa ko ka kire nse eje mi asma na ba me ko hospital me srawo ma me bibi kakra me fa nye ye lorry fam fa nkomra opanyin se 50 e na wo pedi a me de be ma na mo me de ma wo a wo de wa ya se na be ba betwi aka osi o maji atum eti waji 50 no kwaji aduro no ba ya home ni si so na anwuma na no akobo ne pono se eja maba o na wo girlfriend wo yira na wo se da bi en wone no enya mpaso nkitamodie
anso wa adichi no panyin ba no say oba kwane 50 no kana mete na anso san beti bi shem wode anyamu ba ema wato afidiem so panyin no wonhwa akoda no na ba ya kama bi pa yabo modin asan ke benya panyin mensa na kasa nanso ye nya no ene no ankasa nti ye bebo anan na yakobo kwa no na yakohwe panyin no na fe yate eye na no asem edafori ba ha na wotwetwe mu no se ne ma wo no awo mu ko agege so ko bobra na wodi abehwe nkoda na nyini na enkoda na sema wo no mo ka kire ni nyina ne se wo mu ni baabia ye ba modin ni batan eye obati wakasai wodi tum so ni mofra no be kasa e wo hawie ya opanyi fori asamba se enkoda no gusu gina de wo no mu gina ye tin so frɛ enkoda no a oba panyini no a efe na kuamenu no se me nipa na mu boni din ne kura no mini no yanya mamiti wa ewa homa no so panyifori de nkra bi ma no e na mode abeti ntitena se na ye ni nkomo no midi e de Ohemaa Benewaa mamiti wa Mane. Mamti wa Mane. Wadawruma asemu a opanyini yikan wose blocking ninti kura na wanakuma musi wobepa nkura na chewa won ma blocking no wobede mpo no akwakopa wo mo che wono de nakuma mu no wopese nka ye bedi nanim kura mana pa chewa wobepa chewo nanso blocking no abamu ninti wo ma omo 15 days sa wonu ma ama amerehwe no a okorehwe ne ma wo late Onko. Ekwada ho. That's it. Mame. Sakache. Nka njere na jawa aka kire no. Ekweti wati. Di oja ho se. Akate no. Eja. Ohemaa. Me de na nka mimi nso ye mu ye mpanyimfo nyina abegyafo wo ha. Bibu mu papa. Susu ye mu die. Dada. Na nka mi susu. Yo. Minim se wo ba ne me. Madwen kire kakra ne se. Enfom so no me maye bi pay. Dear wo maye bi pay. Papa me de ne ho ahihye me mu a last minute da ye frame me no. Na ye da wo me te bas me ye frame me say wa anye yi. Ma de na ma prepare wo me tiri mu ne ade nyina no ye de koye yie. Ebi a wo bia nya ntwe nkola na dwene ma so saa nanso sebi ye se abofra no wo kwa agya na agu ye na so a ye pepa ye ntwa ntwene dada enka brafom na wo de pam mofra no akyew na asumdwe mra ye ha de asumdwe ne epe ye ntam gina fo epese nka woni mofra bi se wo se de wakan wo batan wo se wono wonfa ho korre ma na wo korre anu hwe ne se wo batan se bi wo dua anu ma wo betimi akokum koda anu wato wono magu san se wono ma block wo kekenti ana de bi abusuya sa de opanyine ne ho si wo so no msi a mo de azumi papa no na ahomete eya se bia eja sabre no osusu se ya ntasi osusu se mofra ne ye yi ne mu se de okan de arehu om ne se wasi mfie no amedi no do so chen de wo machi enti akua manu dada ye pese nka wo de asem a wo ka ye fidie su de nka twesan na nka dan asem no ka no de ede na ye nsan ko mofra ne chen bi mu wai wadaruma ma kuma mrafom na nka twe asem no san na nka tudwato ama nkoda no se sempo wafom wonum kwa bi so na ama na basa nka wonum nyai manenka dada mensu ensu dada mensu ensu dada yi tissue ne bi na wo de fa pepa wani mame ensu bema ensu ma ya chede yankopon de wonum ache yen wahu eti dada wadaroma wadi ka sinupi se enkoda no de obepa wo mo che waka ne be mpre nu se obepa wo mo che na emu blocking no aya blocking no eno na ye ne ya ye enkoda ne pese o mbeti na no ansem bia biem eti ye de ye platform yi ye dwumadie yi mawo dada to nkrama wo mai na nka wo de fadwato afa mframa mu ma wo no na adwobre emra ye bi kan de wo kae no ya ha de ntimi nya wo ma wo nko so ko hwe ma twesan ma why Nhyira papa service and previous adom na mi edrusi nya adom a ki edrusi sa tamana otwunu ko ne eje usumu ho nyina ana minamfo no wo yo nje na me ba ha okay nyame nka mo ho na mam kwa tenten ho de wo amen if in the 16th because the end of this month no me mfre wo
Dada de ujina na ujina. Uno munkasa. This 1st August. Ma, ache nyam dia ache me no. Me papa ne maame nto mu ntwene. Me papa de me maame. Ma me papa se, me papa nto ma se da. Dada. De me fa me ma nche. No kure ba de ujina na ujina. Maame ne gina so se. Why me ba ho ade be sa ha ne ha. Ya ntima kan che me. Ekutom kota 135. Me papa ne maame emu ma. Na se me mani ni media. E wo de waka che kwala. Ni mo die 1st August. Se maintain kwala no ho asem. That sense. Oh yes, that good morning. Me here in from nchai. Ti de ujina na ujina. Me di ato esem so. Me ja bibia ma mo no mo nkasa. Yo. 29th this month. Let's say mother jan maba. So mo ja to some pan me dia, me so ja to some man. But some jam na so dia. Me chere some nam do be wiase. Abusia asa me ma me fo kura emmemu na ba bi opanyini no e de akonkon no ye de ye ya asumdwe efo nti ye pa asumdwe ye ne obaako no a ye nyanya no ne nkasa ye no nso ebe kasa ne nya den eti ye ne ono nso be kasa na ye di eje ye nim ne ya sere se boni bi mfumso bi mpo na ba wonu me mofra wonu mu mfa nche na sumdwe emra ha ene yedi besi nkomo to so miensa ewo ho mame no akwa ba na fe yenko mame Elizabeth ati say nkopado ewi ide na do ba meni na dum ba ye ne so me de kaya ba ha dada na wo so me ne na wo twene nura e na no brand okay na de masum de dam mene papa e friend e Japan awu nkora mi eje mame honi die ni nyina ne se oba ye no da etwa to oba ye no minim se producer kire wo ba bi se nkafa edan no ho asem kọ ho no die na asie na die na ekoso ofie o eno na oba ye no o de ba ye nti ma ye hunu ho ne kakra de kase ye san kọ ye chi a e be chi me koi te me koya mi kire mu kire o mo ye se me fa nko ayi e friend say o refi ho producer wadar ma hefa no de koye nka wo kai me kakra na nka ya se okay nti ko ho de ne siye tem ana me ka me pa ho de no aka okay o producer be tra banti ente no me koye no o mo ka se de sa me ko ho no ansa tem me bo producer amane the producer yes say one in the pen between am ya ko ho no okay tem tu kwan kakara me ko no pay me ko hospital ko je eduru me ko wura fie na producer friend say me mere me nuru fie ko na me san de me ko ho no unchiremu ben na wo de ko ho enchiremu ame de ko he ne say papa no edan a me ne netim ana fie no me de me kirem se ne me kirem wo ha ya da no a o to mpese bewa enti me kirem sa kwan a fie no fa so a ana dan fa so be di ye ho a yetimu sisi a me tu kwan a papa no oba akofa na ba o ka kire ne se edan na me ne magumu no a me ma ne damu na me ba me damu no eno no oba ne so pe ye fa kire bi sa ye se wo ko kire mu se enya ajapade na ade kokko kire mu wo ko kire mu so mu nko tu kura ne mu ne mfirifie ho enya sa na eno nti na akọ ho baby ukọ se ukọ je udan na ukọ se ukọ twekura wo mu nso no wo mu dwuma mu di ne ho ne se eye edan no a wo se wonye nkyeremu bi de ma wo no mu no metimi agina so agidan na ma enti wonu asam kosesaaye ene ma ne koba saa enu nti ye besa ma producer afre wo no na wo no ma kyeremu foforo na fe wo mate wase yie na fe hwana mo bi wa etimi etu abo wo so mu saa okay abusuanti e ma me no nso na sem no na de tie no no okoye no na nketwa se wo kyeremu se ye dan no chanafo no betro no nti no mo gya dan no ma no na nyese ne kura ne nti na mu waso muntumi kura ne mfiri ho wonum so mu ni kura sem ho enu nti e ma sem no dane ye no wasa ababie mu ti gise ye san abo akyire na ye kyeremu ye ma mpanyifo na wonum hwe na wonum bua asemi ma obayi ye hwe babi asem no ebetimi akwakodu na ansa na no ma doctor ketwa akwaba piwak ebi obabia wo the new star one shot at the mona no you ti star for star where your friend say we me na me we were the homemade pony
fire coding at Dubai. That's it. Me charity for natural phone in a 3P garlic mixture, 3P work natural health. Okay. Garlic erosion, a diet, Johnny, and Fankin, Giant Fence, and Timon, one in a jan and aso. A yin tinim, a comem, and a moja mojuma. Me a real way a debu wuntin wa kuma ni umojenim unye drone bi na no ma ebe free hono e bwana sem immune system e de amount enu ti ade e friend ya de intimate na wo so abra wa no 3P garlic mixture nti se wunya nto bia me sorry ya pharmacy shop bia ben wo bia ko ho na koto edrone bi ne ne wabusu nyina ennom emu rent ne nro ben ahodo nim enyi fin ne keka wa bia free ho se de be ya moja ebetimi e de free sane na enne ye stroke ya de e ya de bone e kuni papa obi baby sase stroke ne kra edien ene deba edien na meye bebo me ho ban free stroke ya de ne ho ansa na no ma me fa doctor number entudwa ebia wotie me wo hwe me wankasa pesa wo free doctor ene ne twetwe nkomo cheche ya de mo eche ne doctor ye krado se otie fa number na me boni sisi na free no doctor number is 0248 92 88 24 0248 92 8824 said the dia metna ha meka se moje de afrisane woni padua nu fa so kese wo so pa esan se moja na ntimi anko ama woni padua nu mi ya da bia na kofa ya de abetna wo so na bia na nnuane bia wadidi asisi wonti ne wonno ben ahodo na moja no efemu no anwa aduane bebre srade nam bebre ensa den nom no emoayen efon ntini ne metini ni mu emie na moja no etimi afem akwa abase de esenti da bia na de yade aba betna wo so na etimi kofa ya de stroke e de brew ni padua na kwa ne baby ehia moja ne de de nedjuma enu nti adwene eda ye tire mu no ehia moja e ne de djuma se moja entimi eni afrisane ankonkwam e wo wadwene ho e friend cells na emframa ani nwane nru ahodo a wadwene hia na etimi de djuma no adwene hia enti mo se wadwene di kan jojo na aka oni padua na kwa no e na wo ho no se ne fa nyine wo bo na wonte uti na wonte na se moja se de afrisane ko na adwene ne ho no entimi enu ho enam se ntine ne no be ahodo no emu asisi na kofa stroke ya de no e de aba edru ebeboa bawura wuntine no be ahodo nim eyi safin ne keka woni nyina afiri wa memu ada ho na moja na kwa ba se de ese no eye 3P garlic mixture stroke ya de amekan enyini etime de ba unyini ana wo mpomo yemre ni padua na nkasa timi twetwe ya de ahodo pi ma ono ankasa ne ho enu ti enyini timi kofa stroke ya de no eba se enyini na kofa ya de abrew de o high blood pressure hweniye okay esan se pressure no eye moja na intimi ne afurusane no na akofa pressure ne dia brew eya na wadwen o se moja bro so moja doso oni padua nya sa na tie moja ne intimi ne afurusane ebi ko na intimi anko bo se bi the force be fa ho de intimi na be san ne chia ko taifa ko ne so wo ho na akofa pressure ya de no e dia ba ebetimi adidi mu na akofa stroke ya de dia brew nti se nyanyini na akofa stroke brew wa pressure timi de ba diabetes etimi de ba ento mo se nipa ba akofo se doctor se mo pressure stroke so hano onu kwan so ko diabetes e de ade sa ya de miensa amabo so nyina so 3P garlic mixture esa e de amaw e ye ntini ni moja nim e na sa o ha ne free diabetes na wadwene se sikire bia wudi ye e na ma wonya sa ya de na nya sikire no ade bi woni padua nim my friend se insulin glucose na we ye ni padua nim na ho ne se etena eno ti se woni padua na ntimi am produce enough insulin na amawa o glucose ni nya ba bia ntana na afra moja no so na se de afrisane ye na amawa ahoden no eba site me kofa yade ahodo pi e de ba enu tetimi didi mu ana de stroke yade no abanti wo ho a na wahwe wo ho so ye no wapadupa anonom enu ane 3P garlic mixture obia je atom e natural garlic ana ya twe ne direct e de agu to mti se ne se wo de aduane ahodi wo no aduane po de o de akaja edro ye nkaja enso bia nso mfrent ahodi bia wo hwehwe bia ewo mpebito nanonom na emwa enu stroke yade ni nti ama wani so ye wisibisi wo hwade a hunu ne papa wasama ye tenten panyi kura no adane abofra asem ketu bia ya beka wo fi asese wonti ase ne ba anim ha ya na ye koye anim no wo twini twan enam se wadwe no sebi enhye dan sisi so yie ma enti panyi ni kura no adane abofra edro ni ye 3P garlic mixture eba sa kasa nso ho ye woden
na no no de so asem ni mu aka no emu ye ni du enam yare na aba ne so no obi on mo se ni padua na kwa no o feel heavy enti bon se wontime nanti nso ye enam stroke yade no anase ni padua na kwa ne baby ye utitiriti ni nyina ye stroke yade na de sense nso no aba etimi cha utipaye na wani su ebrew ena ahoden wo ho no ufro bi ba soma ne kra edin entintina ho ma stroke yade we nka wonto dem na o meye burden e ma abusua sebe obeja wonan a disi ye pejawo obeje obeye bia obi nka ho a oye a enye ye ya de bone edro no ye 3p garlic mixture tutumi ka ko pharmacy shop bi e ben wo na ko pebito na no nom oba nom be ma enom esan yade amabobodi ni nyina na ehwe se be ma o prostate no ebo ho ban e de amaw enu ti Johnson tentam yade be free wo so Johnson achi moja be free wo so wo Johnson se ne be ma no emu hyehye no ni nyina ebejai wo ye oba nso afichi kromu ya na atena wo so ache no eyo moja na abobọ ntoa ne ntimi mpie ye na akofa sa ya na ba unya duro ni bi na no ma ni nyina beko ama bibia akoso wo ni padua ama ade bi e fa wo general well-being ho de eye 3p garlic mixture ne momia na wa hye ne so ukwoto aduro na ewo toam any plastic bottle nim edro na hyewa ebo garlic eda ho eye kokko enye fufu edro ni tin so eye kokko enu nti wukọ na the plastic bottle bi maw anaso fa edro bi say garlic mixture san yade a wobodi na bia enye no a say ye ntwere 3p garlic mixture ni hu a enye no a ento sa edro no wadwen ye wontanta woda brofudro ebibidro be de anoma ka ho de ma na hawo kwoto edro no no munum wi a 15 minutes edro bi a wo bia betimi asan anoma enkofa wo hawo emre wa pomoden enye nanso pharmacy shops any herbal shops be bia obenya bi ato Accra okanhifo enkokenso kofisam ena Angel Herbal eya shaman so ako Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina ko Health Alert Clinic any post office no ene di enimoshe Kumase eye Colinac Herbal Dani Herbal ena Chris K Herbal ho eye Albert Sam Herbal Takra de AA Mensa for the Gabson Pharmacy wa muni away enterprise ene cathedral no ene di enimoshe tamale so ko fa kojo herbal eben electromat no ko samia ye nyina na ko pedupa ne bi wo yare o onyare o obetimi anu mesan se eboa ebusti immune system no me the doctor number 8 chato na ma sorry so ofre doctor emfere o ton yade na onya anu adro sempo adro we yentimi nsa we doctor penyini owo hu nimdie obeche okwan a wo de fa so emfere fa number no na cheche wo ha no chenesi a number ne 0248 92 88 24 0248 eye 3p garlic mixture okay enti pebi na bobọ na emwa na odofo minim sese no yi a wanhwe yi na kaka esimu ntokro no ebetimi aha wo yie pa Pepsodent ya ebeboa wo eye toothpaste a ebeboa wo mfa ncheme ya na eye original lemon charcoal ya ebosi ne ban wojira no ankasa no emagira ne ye den emofra yusu papa yusu obi abetimi ayusu bi abusuan mfa yani ayane je herb nua ne nubnade ho no yeso ye die nie bidia ne wo ho minti ni wom emu hyehye kakra ehwam ema wanum nka ne ehwam ne mienu enie sei na tie wuduru dwaso a eno ane se obeka se ope Omea's original lemonade charcoal toothpaste ana so se ope eye Omea's original peppermint charcoal no bi pebi neto bi tu fie ebuo no so eye very very affordable mpacho do kumase a adeka last die no mu wubenya bi ewo ho so ena eye kegiti Dubai wubenya bi ewo ho no mo ye number betimi afresi so na se opedodo atu a wanya bi no eye 0244 710306 0244 710306 betimi so afre wo 0243 814661 eye Omea's original lemonade charcoal toothpaste ena fe eye Omea's original peppermint charcoal toothpaste wonu mo ba ku bi so achese moringa ka ho eye hahan etu Omea's de usane ho amesrew na wayira kwa Bamba stores wase menka nkyere wo se akwanya beda ho pa mo boa disuafo de disuafo atupan niama wonom de beboa wo visa application wonom be so wasene wo documents a wo don krata wo hia bia no wonom beboa wo ma ho nimdie hotel bookings no wo te Ghana ha unro ne buki de ma da afa flights a wo do ni nyina nso wonom be ye ade amaw enyuma pi epie mu a
wobetimi akọ USA, UK, Canada, China, Japan, Germany, France, Italy, Turkey, and Europe nkuro ahodo ni nyina so. Afen so hye no so say when you free fear aduanan e de kro dia ene na adwuma wo ho e ma diploma nurses, teachers no Dubai de carpenter for san adwuma for painters, drivers, adwuma no ebu September ya aka slots no aduasa nipa aduasa da bre na aka ya bu ama won mo hye adwuma ketenkete ase ya opese okokwan so kofa ne ma bi beton wo yo ba wanya sika mfa ntwe wanum bomode afa pe biribi na ye takintade na efo kwa ben na abefa so abeko Bonva stores ene de wo beko September ya enu ti bomode ma memfa ye number ni kan ma ne frɛ ye sesia na ene ye nkasa nko ba bi mo bi nkwaje sika eni number no eye 05315 0531085 betimi so frɛ wo 0246 0261 671 686 odi wani chiremu ewo eye eyija kumase ye ben Victory Baptist asore na water junction na ye www.bombas.com bomade na yemfa wuntu kwan ye de ubedru boko tap send say wo abrochi mem wadu dada ya ka fie wade ase waja yere wo fie ne ade tap send app no otwia o first transaction no very easy and convenient ya na promo code no we use Nhyira FM ye be che wade kakra wade ase obetimi nya $10 and also say £10 as a bonus tap send say papa no eno no flora kits na bata ni na agia tumu we bata ya de wo hia flora kits diaper papa bo abofra no obeda che amosoma jo obetimi akwa ne kejeji ubeba na akra na da Fisa Johnson no eno no ma akra no ho ye moto nsansa ne nyina no ebo ho ban na fe tissue no de bomode kunku adwuma fa bi hye ne pese mu wa wonam kroma fa bi hye pese mu kakra bi wayi erababa mu na de abobo wanim me ba cho supermarket bi obewura bia no wo benya bi ato na mu pendodo atudi aye number no ye 0243 033033 0243 033033 arusia ye betwa ye ho na yaje enkrato kakra bi nyekoba abadwafo betena se saw papa ene opanyini fori ana wo kosa te bi ene mu a wage nkyere ne se yentwa ye ho mrasese a Nhyira 104.5 right now busia ye twa ye ho de aye and our bank account simple. Hello, welcome to Bonva Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, all year-round excursion Ready and for tour. an adventure? With Bonva Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonva Stores. Enjoy our tourism.
welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Said Bema way, and Timmy have fought for so many years, and will go who said, who be you only you a dreamer. About the go back to my room, so we don't cry. What is you're busy, baby? Won't tell a crown, no form, no crown. As a son brand new woman, in our papa. What did they make us know? A crown day about warm woman, man, so as see a twofold. Mistakes are we and Obama back on a queer about the real say, you know, and can miss up a promo crowd. Well, as I could rough from you. So go to when it was I mean, what to man. I am this here. Then we not a food so a buying, yeah, where you get me jay, cafe and maybe food. I am dear, I will hold. I am dear, I will hold. Nam so said your grandma.
We etimi afa for so many years no. Then we go who said be. No, who be you want you adwuma. Yes, I posted this part just to clarify here. Nipa ho adwuma. Adia mu fa de so so Yeah, bro. Hey. Mama, okay de. Bro Santan. Mpacha also kade. Yeah, de. Aha. Fe na mate na mante hwe. All right, mama can Facebook comment na kakra network no. Ne ho basa kakra menu Irene Sabia wasi ye mema maba na mu fa benya futuo na wo ba hwe no na enye entwen emma nkokora bremu afi na wo kosu no akwakohwe akohwe wo ba akira kwan da bi ahomete sem papa we na ba wasi ye wanyini na nkora no so ase wonu ma hye wo mu so ase wo papa ne de wo ne na wie wo mu fa ho kora asem o Innocentia Alija I say aso ba no fo so pa wo ba no e ma ne mfa panyini ne ko no kra ebiem wono so na dwenkyere eno no Regina ama wasi ye hosti wotimi bo asem no tofa pa me da se pa concentrate djuma no ho Evans Offe wasi be ma na frustrated ase wa how pa making kind ya kan nyina aka ho abusia me mamu akwa ba ye je nkatro kakra yakọ yaba abetwa fatena se nti me free wo no so na evangelist wo na wo be ma na kokora yi said ye na ne ho si wo so akyi no na me ho mete kaka na ma papa na eno ko ye best man wo be bia na ene na me po ma me kodina obekodina awen ya me kope ba bia kodina away afa nyanya baby afa na wo bepe bi obi ye di na bia meko betimi akobi okay all right yenkwe na ma papa na eriprosina chemai no eden eriprosina okay ya rebi wo ho leprosy okay ye fen eriprosinia echewa otowa na ho wo so na me papa no menka on any side more okay ba me pese me ma ne ma no atinsem bi ase ene no meko pastoria side kakra okay ne ma ni ti ase mi ye papa no mu hwe no mu hwe no ebrebe so bewu yeah bete ma ne mfa oho ya omu ne be ma mu so no enye de wa ya wo na nyame hwe okay na nyame hwe wo Kristo suma we nyame hwe ne ma no ne yere ana de o preach ye omu Kristo suma ene omu Kristo ni omo ye hallelujah papa ne de wa fuma wi o wa ye ne mistake na wi enti nyankopon hwe se obepo mpa ye bi Matthew 6:9 se mo bompa ya munka se ye ja wo soro wa ye ne mra wa pede nya wo fa ya aka che ye se de ye che wona wa fum ye nti ubetime gina nyame anim ubekọ nyame fie ubekọ hokwa o Kristo som na nsipi ebra o papa bi nipa bi fom wo utia na soka nti wo fom so na nyame tia o soka obegina of course ene nyame adom ebia na papa we hwe wan kuma nuru se nti hwe se ni papa ide hwe me nyame na hwe nti memo asem bia metaka se Ohemaa wo me bone a me de kindness ebepeo back adintra enya wona msuru nyame se menya papa ene brofo no muda ho asa waba ye level no na na maba mu level no menya nko ayitsa okay wo nyame se menya papa na memfa bone nche enu nti na ma me de chew na ka pay back me tua soka ba me hwe ba bia me free ba na me wom ana me free hu ene be ma be ye nyame ba nti me I refuse to be like you mentesamo otemase nti ne mano ene ne yere no mane nya ne dese adu pempenso bi papa ne mane pe ne ba da bi nya me hwew ha ne wishira ha ne watemu so utimi gina ye ne sa eno ansa na nya me beka se mo akwapa no kwafo big mama why my nya mesem Bible kindness okay John wa okay o si nyankopon se se ka ye bone ni ye fom so kire no
wɔyɛ no kɔfoɔ ne tene ni so wɔde bɛkyɛ yɛn wɔte afiri hɔ okay papa ne ba na minim sɛ ɔbɛka sɛm afrɛ me ma no ɔmo mfa me de dwato ɛbrɛ mu na ne patapa na wɔyɛ sɛ meyɛ latani me ma ɔmo 3 days no nkɔla ɔmo mfa kuo mo ɔnso yɛfrɛ maame no maame ne ɔka na sɛm na maame ne kan sɛ yo mano kwa da no ana fɛ na wushu fafa ni bosi shuba ko ka ho shuba ko ka ho ana patapa sɛm ne yɛ ka na ho meraho menye dem me de meraho da sɛ wo ka kyerɛ wɔ mo sɛ me mama nhwɛ mo na emu ma yɛ mfomsoɔ me gyina nhyira FM asɛ mo fa nkyɛ me de ma yɛ bia na mo de mo peke me kɔ no ada mo nya nipa na me kɔ lata koi wa don kɔ la de wie no wo se da de nsa kata wani ba betra amasa ma me no wa bre ta ma wa bre na wo te agege na wo chele what you say mo ma yan ka no kwanche nipa no no na patapa na de betra ha ne se be kɔ lata koi o kwa de de besi enkwa no bani ba na mo de ayo no de yenye etimi ye bi mre bi me ko ye bi ma obi hwemani so because wo de be kwa ba wo se wo kwa ba twan me enko wa ya ti me kwa ba de what you say wo ya hwan ma fa nye me wo na de bro na ba ya to ya prum 24 de enkoda me ba lady go ya papa na sem no ya mare ho kakra ne so said ye be kan se emema nyina emfanya futu sem mema o mo neglect o mo manum feel se bia se bia o manya nyina so bi na na so mo be bo obi keke na o mo koye no ya papa ye hu se eduru mra ense enche se do no akan no ne mra aka no minya nyame de but ono ahwe na abrabo so a ne mra aka wasase so no eyetia na se de asantefo wo ayibe se emma na sie eja no nse o dwene ho se ni mabie ni ko a o so ni mu nse wa won mienu pe omumi onyina so ayiwa eja mu dia papa na dwene kwan a ni wu achi no de obeton eno tina papa no edi ni suo sabi odi katakata nyo wom se wanya de nenso wadie mma ne nyanche emma no se de sofo kan ye ko bible mu a omunjai ma enka masa ba wo ebiem na abu ma hye so se nyankopon de yenkwa kye yen a eje bo wanya ba bedru wadru se kinken ekina erade bo hye na eri ehu ato so no so obema de pa bi a kyen ehu na ade a kyen ye kina da no ampaya ebedwa wo he obra outdoor abusuakuo ni nyina MCR producer programs manager wo bia ye nyina ye gitwi ye ko ofin so kokote lorry park ne so eho ene ye ko na testito madaroma ekina ampaye bedwa ye becha ade mi se wo raho nyina tu betwa asapa big mama wo boogie left and right boogie dance na enya easy eti china bomoden ne jai de we bia na hia yen ewo eye ofin so kokote eye lorry park ne so me pa cho anopa nondu pepepe na ye tents no de ye bo awu se inshafo na abai we se cars ni nyina ye ready red na green ni dem insha 104.5 enya asem ketu akura na ye nana ya wo betina adwam eye nana adwafra ne wa the third ofin so man ma na piao na we ye chia so nkokwa so pa we ye kikim we ye buei sanso na nana dwam na kente otoso me no fe so man hene na na pokwasi edu odi kan ye kokote hene na fe nana kwaku tabi otoso me no jase hene nana kwaku dua odi kan ye nifa hene ene mpanyimfo abamu mpanyimfo etitire ye ni omukohia no wa ma wa ye wo ho etibomode ya ne hia ye ewo ho by the way de ma menye eno na fe enchese no miensa ba ye ma me akua betina se na fe beto dasini no ehun chechemu hu pensempensemu no woni abedwafo e de be etoa so na by the way kwadi amana na ata ageman woye ehwa jase hene na ata ageman woye ehwa jase hene na piao ye Pawuli GH ono ankasa ne wofa ene wodi na woda no na ye mawa woda pa nyankopon wonhyira wo pa na wonye wo kese sanso ena ye chief ye technician na engineer ono
aha ye supervisor one na hwe abef ntenten fidie so ne ade nyina wa ha Mr Collins onu ani twotwo mutwo onu ani yire eye Mrs Patience Asare Kwatin onu ana yesi o da K bet hey I wo bomb so ano enne eye Mrs Bell na hala usane de Mrs enyi ne ba ko na wo witi so no se nyi papa nyina no wala studio manager anya sem ketwa wo hwep ma bibia de dana kwam Mrs your birthday ever happy blessed birthday mama birthday no pacho enwini mpefofro as I say nature se bibia akokama abusia se eno miensa ebo na wehu ye wo mframa mu a me makeup yi Lily's makeover na ye ma me kumasemo no wo royal hair wa na Lily's makeover ewo ne number ne 0240725287 no miensa bo no wehu ye mframa mu bi ma na yakra mu ekina da ye behia mu ewo efe so na fe no mienu bo a eye abedwafo so betena efie na de wo bia nso wonum edi amamu ti kinada ye besai ehia medi edi Ohemaa Benewaa ye da masere mu adaje ya mode etwen yen ekina Lady Good wo de don hwiri ba ko no ebe mamu ama bibia akokama ti ye hu mu bi ma ye ne mudinka ye do mu bebre ye de ye to so ewo ha ho so na acho Lady Good na on tini de ni free me pesa me ka kire mo na so raho ana wo blesses ni ti a o ko dina na no munya wi adwane no okay na me pesa me ka kire mo frei se de sofo na nyame sem so ne o makasa no ebe ya nkomu njemu na so ma njemu dia na o muso nkai hu se nyame mfa sama nipa de atwa se wu prekupe na se papa ifri muso no muso ye o madwen se o mo be gina se o mo ye ayie agensa de a ene na o muso o mo hweye na o mo gina ye pa me de metimi aka kire o mo ano okay cases name mami no the kind of mami mototo ha na mensa inflating condensed one me inflating condensed one yo Ohemaa me pese ma na ti asese ani obi otie me bi ntie ne yo ma asem ne se ohwe no wa hwe no obewu nye brede no obi abewu me ti abewu ohwe no wa hwe no obewu but enfo bi mistake enko difo e wonyame anim papa no ayam funsuo me ti no wa hwe no obewu me pacho ohwe no wa hwe no obewu bi bia na waka wo de and I wonder say CAC ni pa wotonyo CAC na ohwe papa no wa hwe no obewu na emom no na Lady Good can say owu a obejensa nya ho na mehwe opo owu abraye na so pemma na emom no obi mfom so a want me amfa nche no ankyere do jitu mu say spiritual side no papa na giti ade wo de wo fa ko giti ade wa wade no entokwa ba mo ayi ko awade e bro mu nyina ya om de om wo fa ne ko awade otima say okay wo de wo fa ko awade ye bro akose evangelist won te masio mami wi a wo de beba na wa kire mpacho when I finish then you justify your conclusion enti e kwa ho man so yeah enti tie papa no sese no nyame de ni si ho se mo yere ne ma mo mfa mo nyame som enkire nyame emma nyame hu se yes ampa my ye na kuma so ade yo number 2 papa mama na no ti ha na o say asthma ko asthma ye fen gridious said any gridious no kosoro no asthma ye fen gridious but the one musician ade no de mo ne namfo mo nko akire yesu ka che Peter se kan ko ba bi hodo gridious so wo ba bi hodo oh yeah me ni mo de ni ma yo na wo nim se o yare asthma na wo obi say mema 50 cedis me no beda e ho me no ya be because e bia na minim that standard na wo nti ho de memre mu me nyanyame memmom wakwa aba asa ko bi wadi baako wasa bana ba say baako na mkoye na ansome na no ye 20 cedis aka 30 cedis atiakam na ye de 525 mama awana me blemu me mama na say da bi ono nso na hoje enti me sa do ho koto problem na so aho abakwa sema ene ho asotwe a ha me Otima say, sa we wa do say we problem ti me pese me twitwa problem me twitwa me ho so obesa create another problem I want to mean solve. Yeah, I say we try and throw the akata bone so. No, am obi aba wa asem. Oba so ho asem want me. Yeah.
intimate ya me bibia e prempre je me ntimi ma me baka to se me ntimi mo ahoden exactly me ba ahoma na so pa yo dia me kan so fo ntena se o men ka se nkwala ne hwa mo papa na so fi wo mo na ye me do na mo ma pa ne mre ne ho ase no wo hunu de ode aye nkwala de se yes I would say my net oh big mama say waja tum so be pa oh no dey tie no ka wi no so sign ko tre bi ni Oba ne ho ase he's a father why your papa so na ba o dey run short da mai na me ko ge ya se bi me ko ge ya se bi so enyo no wo hia mi so be ka say hia report ni ba press for and I want to say, and you be a TV with a double and some 50 nana ayi kra asma na ba oh David I make answer be so asma na ba so na timi ko dia don ko dia dan go ko plus 2 a emrewa na omundufu achagu no ko ma yi 50 wona mo mi ji low no kra no on say mo ji 100 ade class o wono be be free ba na kwa wo alright producer yenko homa no so to me yenhwe se obi aba na yenko ne tew na yemfa ebi ewremu ebi ana edi enya si wa ebi ewe ebi onyina so for rasta okay hello Obadwa Nana Mami ye minister of Amikafra Nana Ima nyamu oisira muwai amen no oisira ye papa so for my yo namba so ye papa na oba ye no adibu ho a ye mfa bufuo ana ye mfa hunhuna enkura no mantina enti no mantina de ese unya abotere na no mu kasa na okokro wo mu na aka say wa ukro ukro uni ndi obaye ukope wo ma wo ye sei tisa kono kro polia ye baba ho iti me sem papa ne pa se wo mra fom no mo fa chopa nkoma nkra no na nkra no sa nyini ntum se wo papa na papa wa anhwo ya na ya iti me sraw mo ne nkasa mo mra fo no mo kopa nkra na chew enu be ya che se le kopa me ma no ne nkra no mu a wo be se ne nkra bi me sraw pa ena mi ni aba no so me sraw no yale no wo hwe ni ye na wo mo a won kan che mo na mo no mpa adwuma bi nye na da bia wo tima ko sra de enu de mo a wo mu ti sra no mra fom no mpa adwuma bi nye enu be boa na mo hwa wo pa no hwa de god mu nyina bye bye Say Jojom from na muye boy okay you trust you na no de abreje for mbebo me hello right hello yeah hello Aja right me mo how hey Ohemaa Benewaa mpacho ati say akopọ adom mpacho nso Yesu adom nso ho ye pa mechia lady white good na mechia me ma me nso no achia bishop nso ama me and then see am sra achia sports team no na Mr. Achia me am nkrofo nso nyina kotoko fans nyina nso mechia wo mu yo Ohemaa Benewaa me nse program man sheda ngura mu ntem nse papa no me de me baby am betia na papa no wasa ba hwa no te no in fact ye papa no ade o ye no ntwayi enkura no nyew na wo hwe enkura no se me ba ye mfe ano ne ka me ba so ti ase me ba no wo ba no wanhwe na ye nya me ba wo ba no die na wo ye kire se wo ye ja enti nkura no ma wo tie ma me na so kan se nkura yi bre ho asem nkura na sa panyini nkura wo so wo de list bre o se e de se wo be ware se nkura no mo no nya fan ko me sa no so bi wa no na udi nkura atem ba bi e wo nyina dro papa no so oba form because nkura no na ahwe wo mu obi na ahwe nkura na ma wo no manyini enti se wo pese nkura no se wo no wo ka o mu bata wo ho a eni kwa sa wo tia nkura na se odidi wo matem na ya me ko hwe mba o himfa na wo kwa hwe wo ma no wo ya na uja wo kotena alata no na are no nkura no do wo kwa alata wo ba nye obi na ahwe nkura no mo manyini
wonya de oye no mre no ho ase na me de odo oye no mse mfaso bi ene so wo ye papa panyimu onkura no kan mu bata ho ne kan anyi bi sam kire nkura man nkura no se omu ni father of bi adema wo mofra be ma sa mre no kire bibi man nkura no hu so odo wo mu na nya ateatea ne ehunu na de oye ne ye hunu mu na no hunu na nkura no ontimi nye wo mo hwe oba hema nya me nka mo ho aye ne omo mo ho ban na nya mbo akina so mbako ofin so kokote coffee so ani mi kromo sir chade ne mo ayi krofo anti frafra wa mo no mo share kokote wai okay ne ani nyambo akina yebeshi ahono ya me kan ho yo ne okay all right yemfa from her hello Madam Fooding baby are free Pacha sama kwasi buachi kaze fa sante be kwa amambo yo be ma kwasi pacha yenko ame chia so fu papa so fu de kam kwa nka da bia no ni apa ma hwen TV so o fi program so ha me je ti me ne gire ho papa na papa na so asam na o da ho ne papa ne se na on ko fom se chopa bi kwa so de kosi ne yire so no na kwa kasa na no na kwa na nya bo che so ma ne be fi na so no de ku so ba kwa hwen aso kan ya na me ka ta kwa ho mo wakati no papa na so nya bo che yan so ku nya de Serena, we have a no on campaign for Canadian chop and bank of Pankran, Sumako. That's it. And so, yet that say, you trust you back. Hello? In my home. Yeah, Joe, I just about to know to say. Christo Adaroma, your own quite. I want to be saying, I'm not on here. Pa. They just say, Papa, no, when I won't own jay. Na wafa adwene be service okwa ko bodua atunu funu so endi ne man ba ho no yie no senyame to ne safre na ne se man ba ho no ma na bibia ya mofra no na onfa sa adwene ntena wiase asomdwe na wo pa wo de be dam panyimfo anasa wo de be da adwadwafo endi me sremo mo ni manim na mo nko me man ho na chopa kura me nko pa wo mo na me no mo ntina somdwe mo ansa ne wade be frem kura wa frem na aka se wo kopa o ma dia o ma no mo hihye hin na akopa wo de ko radio station be na akopa o ma enti wonya hunahuna na wo hunahuna no oh ne wa ye atwa no eno ha da ye na eso tiri so a Nhyira amafra no ya odie na adoso wo momo na ye nua no so na ye sere wo mo se papa e ba akope so ohwe wo so ahwe wo ono na de wa ba wiase momfa ne bone nche no na papa ne nya akoma pa na se ruade beto nsa afre no kura ruade ato nsa afre no nya sa wo wuda ho na boko na yiase a mo be fere abe ma me nso wo di akoni aba wo dan ho me giri se wa fa pren bi se papa no be sa akwa kwaji no endi wo ko ka se yentu ne kura entu ukura ne mfirifie ho dan na apɛ na ma me o ti fie de ordinary day mama nyame nka mo ho ate yo on so pa yemra hey hello good afternoon sino me don from pacho udi baby afre free Ohemaa pacho the free adansa koche the person know Jesus no life okay yo ma kakra me kan say papa no o de yawo ne na kasa na yawo so di akire bibra one ma be sei nti mesre papa no onya ntobo ase ani kwan se oye se ho ni se ko ko hwemu se o ma na ko kun wa de be pa na obenya nti mesre papa na ma ba o ba no so de du ba bi ase de ma ka ni de du be hia na ya wa kom 50 cedis wanti wani obi tire o se wo kan kwa wo challenge no se ase ni fie kra bi wo ho to mo nya bi ama na ko di we ya chi 50 cedis wa ko boy jama e du be bi hia se ma ya ma woni nya men tra da ma bai so ya da wasipa e chia dance akokrafo nyina yemfa aha okay o de ma men fa no hello me no from pacho udi baby free Me pacho ya frame sweet lady. Me kasa free. Rotterdam, Holland. Okay, sweet lady, wadaro man pacho eti o. Me pacho me chia oni wati efo nyina. Je me pesa me kan se mon kan kire papa no se enya awo ni awo. Awo ne de wawo ahwe ne ba.
Sesie deɛ sɛ afei de wɔhunu sɛ ɔwɔ mma nti wɔba abɛhwehwɛ wɔn mo. Next time no, owu no ɔkɔba bi mu a wɔwo a wɔnhwɛ ne ma. Mpaakyɛw meda mo ase. So yeah, that's it. Mami for last one na hello. Yeah, Bama. Yeah, Papa, baby, I'm free ni wudi. Yeah, black penny, Safoni na bla, Advert Junction, Pepper, Penam do agree. Leader, Mr. Wani di mo akwabi. No sport wa, key sport wa, akwabi do 2 areas. One mambi. Na mi ni abai, nyami anim no prese, mi papa no nya abotre. Na se no si kekanin semfa no. Ise nkwala ise enya wo ma. Na se kwa na akwahwehwe mu koku omo na edemfaso bi ablewa na se ukoye omo de na edemfaso beblo. Onya abotre so atiase ne ma no omo tu omu ne betre ye pe. Omo ye dan ya omo papa no. Enti ni obetra okeka na bosum ewu a wanti asem bia onim ne obeye no. Mesre no no okoye no emfaso bia emle no. Onya abotre the dasipi na mini aba no a wode ne 50 cedis akonya baba akono mata adwuma na akọ so akoya we nya ahotire bia e ma no bebregu street light mu a ye ton pia water edu anyumra munya no mbedie aya munya asa ne ma no na mo sam fifili na ma ya ase no mo ya dan a e wo ho ma mo wo kodi agora e de o ha bebro mini aba Yankopon Israel P. Medase. Oisha on sopa ya na wachia agreki jomfo mari nyina ma yese yedo wonum papa mintimi fa ofrefo bia ebie madaruma momfanche ye boye humodin pass be squeeze na ya twe afrefo time ni na aboa ama monso motimi afre ye nti momfanche ye efridwa de kono ye de bi beka mo ho pa ma bibia nso akoyie birthday siminti we free na fe menko ABA Herbal Center Dr. Ketwa Tenase na mimisa na se na de no de breye Felix Mensa way free Frankies any abusua ni nyina ho wono mo say ye ma happy birthday Felix Mensa ye ma happy blessed birthday pa Yakupon we shroud Samson Lordina efua enso ene your birthday ma happy birthday Yakupon shroud pa Nana Joa wo USA Nana Joa ene your birthday ye ma happy blessed birthday Nana Kwame Opokwa do say or KNUST na Kwame ene your birthday ye ma happy blessed birthday mo amudi ma woda ne day nyina yennimu no esre Nyankopon adom ni Nhyira se ento emfangu so na afisese no na nene nyina akoyie mema doctor akwaba na pom to say Nyankopon adom na nso adom kitaye pa ena wo de fahe ebi e ba clinic onyati ye nkape de bia me ka choro se wani hu asem na ye ba beka de bia me ka choro se wani hu hia oye papa ehu hia menso eno nti ana pomodemfo omomoto ba ko mo mfendi agro mo twem se wapomodin de eda yanka se enetie nti de bia me ka choro se wani no omanga na yetim kura mra wa ha wankasa wo nkwa nanso wankasa wadwen sa obejon kwa kra de efri unsem a aban kra mponsa etimi so mu nti apomodinfo de bia ye ka kire ye ho se ye hwe na se wani nankasa wankasa wato do nsa hye de mrefre mu a yangase ye betutu anamo aka cha se bra bepie mo ye na so ye na ye nsa o yade no na wo nso entime entom esan se enne wona wani ho aka ho wona wani no efra ne momonim se enya wo nkwa na ode ha wabeto wo so da bi abusua ni nyina wanhwe ya na wona akoba na abusua nya bi edi na ne awaka da mu yi eba ne sempo na abusua benya bi mo ABA Herbal Clinic ya na so ye surgery nsem bi enimu ya na so ye operation nsem bi enimu ABA Herbal Clinic ye mo wahwehwe ne we bi asehye ana impo se ABA Herbal Clinic ye mo wahwehwe sefa so wani ne so ye ndubina ne amban ko hini ni abena ane ye de ma na de afra dwane adi na de ahoto sonko kra enso eve abro ye kwada so adwenase market ne chipe ne ebutu kwada so adwenase market ne chipe ene yebutu doma hinko nso de no Tuesday market ho ubehu yen wo ho kwada ne ya wade bia aye ahafogo so Genesis FM Promises ho no ma behu yen wo ho if ya da bia ye bia ni ade share FM Promises ho ye wo ho ye numbers ne ne gina frɛ aye 0541 56 5199 0541 56
5199 and that's a 050 281 2161 050 281 2161. No after ABA Herbal Clinic near no attraction common. Na me ba be sure say dan de nyina ye ma menom de one day bia me won so san say say wusie be for be ni so ye ma menom one dan de nyina mu gina gya ho ewia be hye obi ni so ma nanya yade a ye ma menom wono moton ade wodwem de bia ewia hye o mu say ya na ye nwanom be mo nso eye ejuma e wa wiem nom ye fra bibi solar retinopathy say me ka solar retinopathy ye ewia na hyeren to ani so a etimede sa how way eba enti obi wo ho no ma be hu no na ni na hyase se ye kokko eni na hyase se epruso afei na onim baby asa how way efri eba ye brabe pmo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama sanso na efi ekowe ne so dane de nyina ekofa ya de efa no trachoma de bro esanse se efi obonum kra ne tawo onzensi efi abemu so de twi nani so ni ne handkerchief hye ne botomu aye fi we use sambe 1 week ni if you fit na no dia fa nanimu se efi ne ko eni ne so a e de how ebre eni no bra bepmo ABA Herbal Clinic me se ye ndia no de kwa akofra aduane na di okoko rice water oton brown no nkwan na no no na wo dey fra na wadi na ebeda ni nsu e de mfene de omu bia be na ne epie ne titiro ne mu a ete hamo no fa bepmo ABA Herbal Clinic obi wono mo se ahyase no no hu ade kama afa ne ne hyase se ye ne hene o hyase se o posa ediru bebe no afa ye ne na hyase se edum bra bepmo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama numbers ne ne gina frɛ aye 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 2161 no wabo modi ya no wabe pemu ewo ABA Herbal Clinic yenye drugstore ana ye munro no metimi deliver dia mama mesro sa wo ma ye ma ye hu yade na ABA se obe pemu na so ya se dia clinic bia ye adwuma na sanso na ye adwuma enti se obe pemu ABA o ya do be fa process ni nyina mu kama ye be check your sugar ye be check your BP we fidie be screen body no bibia oni pedwe ni mo hinte bia no e fidie we be ka na afen so wi a wakon so fata ono no de adro be ka ho wase ya waka kire wo se emfa ho ne charge bi o de be ma obia no adro na ba gina ho charge no de ma is 100 200 350 ahi bia charge bia oso won kwan se obechem yensa na afen wetu aba ko ne de ne so pesa wo gi adro ne bi ko amfo na kire ne nto aso enti se wo gi adro ne bi ko na se wo start se wo use a eno na be kire se wo san be to aso ana se on to aso eno tibra ABA Herbal Clinic na yentu oyade na ase enso enfama numbers ni ne gina frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 ABA Herbal enye ni yade nkwan yesa wo ho no mama power na ye adwuma enemmema no prostate ni ade ha omo amomo mema se maba fam ye papa ye ma ade kwa kofra ko bensu ye nubina ne ambe ya na yam ne tse powder na ane ye de ma o de kwa kofra ko bensu na de ahoto de abro e ma ne nso infections ahodo ha mo so mo de na kwa kofra ewo na wadi ko ye mu adwuma masese diabetes say pressure na ha tie me diabetes ne pressure timi kofa ni ya ye ma chechu mu se wia ni fit mi kofa ni yade eba no enti se wenye drebekum diabetes na firi wenye drebekum pressure na firi wono ma weni yade ne betena oso ache asanse ade na nkasa hini no yentimi ntu ase emfiri woye enti bra na bepie mu ABA Herbal Clinic na yentu ase enso enfama unya bepie mu pe so fata ode drebekan diabetes no ode drebekan wani na fe ni nyina efiri wono ma efiri ni padwie ni mu na moja ne so ate na de ahoto sonko e de abero emfa so
wo no no oto asentin na hyase se twetwon siatica yade hyase se ede ne ho agimu ebi herbal clinic na American for enso dia ma ba be pie mo na so ye emfa nhye witirim Saudi ne emfa nhye witirim Saudi ne ye ntoya de se wodi abepie mu ebi herbal clinic nkwa de otwa dia mpo na kan si dia ba no ya fa ban ne inside numbers ne ni 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 ebi heba ni aje osu senya mensa wo mu ampa ayachi Dr. Mame pa mechia no sronko kwan so abusia aha na brebe makwan ma yedewo ebesie na balebo kwasi Benewaa oye live was some for a dream information center yo ye chia some for my nyina seja muti ye yamasi bebre pa nyakopon wonhira mu debia mumra na mu ne yemedi dwumadie no ma enhye nyakopon din enmonyam na echina dance so hye so se wokuma se kwa ka hye ye fen so achede no aye beche no do so futuo beba empanyimfo woni ahemfo ni hemafo adobafo madwadifo ni nyina mumbotwi na mumra wo fen so kokote lorry park asakam tishe ne mu ode eho be ye da ankasa na ya ankasa obra ene abadwafo no ye de surprise bi ba eno no ye nka ho asem de bra na oba wo benya bi akoda benya bi panyini so benya bi obi abenya bibi e de akofie ye de ye wodo ade ye de mammo akire mo se ye domo eti mommode na mo ne ye nto kese no tebusua echuna da nyakopon ya adwa no pano ndu pepepe ye do face so Lorry Park no so ni about dem ye yama na ye fe na hye otumfo kese no edi enmonyam nyakopon ka wo ho na de wo ye bia maka cho se adwempa no de wo but fa ya dwuma ma awurade hu se wo kura adwempa na aboa ma de wo ye bia nso etime akoyie yeda ma CP chinada ye besa ehia yeda MCR se ye media man nyina na Mr Collins just abefon tinta video ni wo so ye na no reso wo di school driver bia wura ha no de wo ye bia sha no de sha oh na asa ba ni edem yakopon sham nyina programs manager stylish ofori Hana and so e kai production de wucha me medi e de Ohemaa Benewaa mecha na mecha na machia ye Vicentia so yankopon hira mu nyina meda mo se ya ensa china erade de yankwa beche yakra mo bye bye. Oh yeah, come on Nhyira 104.5 right abusia yanto wade kakra na fe yamfansi dia na awia bose ya na de wuhia na wode befa wo mene mu ye better malt se men kan kire wo se enuane no ewo mu no wudidi wi anya